Ndabasuhuje ndanabifuriza ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update. Ku muntu utarakora subscribe kuri channel yikore ukande no kunzogera ikindi kora like kuri video ibintu bigende neza na comment biba ari sawa cyane iyo ubikoze. Ibyo ntago ari ibintu bitwara megabyte, kuhanda kuri like ndetse na comment ni ibintu byoroshye cyane. Sasa rero nkuko mubimenyere hano kuri YouTube channel All Mining Update nta bindi bintu tuba tuvugaho uretse online business, investment, mining, trading nta bindi. Rero sasa nje kuvuga kuri update gato ya ntago ari gihe kirekire kuri no mining ya Spain. Iyi Spain abantu benshi murabizi mwarayikoze muri benshi. Rero dore itariki yo kuyilistinga cyangwa se yo kugira ngo ijye ku isoko kuri exchange ya Bitmart ndetse n'indi yitwa ngo ni Wix, igihe cyageze nkuko haciyemo igihe dore babitangaje kuri Bitmart bavuga bati exchange dore haciyemo iminsi 5 bagaragaza yuko nyine iyi Spain izajya ku isoko kuri iyo tariki 10 z'ukwa kane, ndetse kazaba ari Spain USDT ku depositingamo byatangiye kwemerwa hasize iminsi 5 kujyana Spain muri Bitmart byemewe, bagusaba gukora register n'ibiki byose, ariko isaha yari saa 9 PM UTC. Ubwo iyo bavuze saa 9 PM UTC ubwo urumva twebwe bari nka saa 11 z'umugoroba. Rero hano mu Rwanda n'abari mu Burundi niyo tariki niyo saha ubundi yacu ya nyayo. Rero iyo urebye hano muri Bitmart exchange hazamo akantu kerekeranye na countdown ihitizaho countdown iriho hano iratwereka ko hasigaye amasaha 10 yonyine n'iyi minota muri kubona kuva mu zino video. Wenda ushobora kubona iyo video byarangiye cyangwa se bigeze kure, ariko icyo ugomba kuzirikana nuko n'uyu munsi saa 11 zo mu Rwanda no mu Burundi. Nyine kuba ari mu Burundi numva amasaha yacu agiye akubura. Iyi video rero ikintu kinzanyemo nje kwerekana abantu, hari abantu baba batazi ukuntu coin igurishwa, akaba ari aho ngavuga ngo ngiye ngo nabyo nzi, agahirwa ashaka umuntu umugurishiriza kandi ufite Bitmart iri verified coin wazohereje muri Bitmart, ariko ngo ngiye ngo ntabwo nzi ukuntu bagurisha. Rero aka ka video ngiye kukwereka mu gihe gitoya cyane uburyo ki ugurisha coin zawe, cyangwa se iyi Spain uburyo ki uyigurisha muri Bitmart exchange ikiri ku gaciro ko hejuru. Ndakubabwira ko isoko rirahinduka. Hari igihe coin isokera ku $1 rimwe mu gihe cy'amasegonda 30, mu gihe cy'umunota umwe ukajya ukora mu bice nka 2, kandi yari isohotse no mu $1. Rero usabwa kujya ukurikirana, cyangwa se kabiri nko muri icyo gice kimwe ukajya ukora nka nyuma y'iminota y'amasegonda nka 50 isigera muri 0 n'ibice nka 0.2. Rero nyine biba bisanga ngo ukurikirane uburi ready ibintu bikore neza cyane. Noneho mbere ya byose rero muri Spain nako muri Bitmart yawe making sure ko coin zawe zirimo kuri spot. Ubwo kugira ngo bimaking sure urajya muri exchange yawe ifungure, uza hano kuri asset, aha wakande, numara kuza kwakanda urebe hano kuri spot. Aha uri kwabona urakimuruka gashyira hano kuri spot ukamaking sure ko ariho kari. Muri ko byumva akenshi baburi kuri hano kuri ko overview, ariko urakimuruka gashyira kuri spot ngabutya ngashyizeho ukamaking sure kuri kubona coin zawe ziri kuri spot. Turako turagendana iyo uri kuzibona ko ziri kuri spot ngabutya, iki gihe uba ufite ububasha bwo kuzigurisha ibintu bikagenda neza. Sasa rero hari abantu nk'ubu tuvugana kubera ko nagaciro ifite, hari abantu iyi setting igifunze. Nuvanga iyo kano kantu kakivivuye aka kantu dore iyo kavivuye ntago ikintu kiri kubara 0 wapfa kukibona. Rero bisaba ngo ugakureho nka gutya kugira ngo coin yari yose wajya ujya kohereza mu hano muri exchange nta gaciro ifite, biguhereza amahirwe yo kubuyireba mu hano nyine kuri list. Turako turagendana. Noneho rero ukuntu trading ikorwa rero, ushaka ubundi uhita unanazicaho hano coin kugira ngo utaza kwirwa ujya gusacinga byinshi, uzikandaho hano. Uraza kuri asset ukajya kuri spot ukazibona ukazikandaho. Twihutisha na video twere gutinda. Ubundi aka kantu aka option niko unyuraho, aka kanditseho ngo Spain USDT. Muri kukabona singombwa ngo wirirwe ujya gusacinga, uhita uzuga kanana ndetse ngo Spain USDT. Iki gihe uba ugeze muri spot trading ya Spain. Murabona ko yahise yijyanamo, dore ngibi hano Spain USDT yahise yijyanamo neza cyane. Ikimara kugeramo rero hano ubu uri muri option ya buy, murabona ko ariho kari. Muri kukabona ubwo baye ushaka kuza kugura rero nabwo niho unyura ukaza kugura, ariko kubera ko abenshi tuba dushaka guhita twigurishiriza ako kanya, ubwo urakimuruka gashyira hano kuri seri. Turako turagendana ugashyira hano kuri seri. Iyo umaze kukimurira kuri seri nyine nkuko muri kubibona twamaze kugakura kuri buy tugashyize kuri seri. Ikintu ukora urabanza ukamaking sure ko aha hantu washyizeho market order. Nuvuga ngo hano ubona handitse ngo limit order, uri kuhabona ugomba kumaking sure ko wahakanze ukimura ugashyiraho market order. Nuvuga ngo urahakanda ukabanza ukakimura ukagakura hano kuri limit order, aha ukakimurira aha kuri market order.
turiko turagendana nka gutya nimuye murabona ko hari limit aha ariko hahise haza market order muriko murabibona. Sasa rero hano ikintu bahita bakwereka coin zawe ufite, turiko turagendana bakwereka igiciro nyine, igiciro hano kiraba kiri ku displayinga murabona ko ubu none ahanga nta kintu kiriho nyine kubera ko itarajya ku isoko. Noneho ikintu ukora uraza ukagira gute ukandika hano amount ya spend ushaka kugurisha, ushaka urazandika nyine, ushobora kuba ufite 1000, ushobora kuba ufite 400, ushobora kuba ufite 500, ushobora kuba ufite 100, ushobora kuba ufite, uri kubyumva ukazandika. None hariko hari n'umuntu ushaka kuzigurisha zose mu buryo bwo kwirirwa utandika, dore ufata kano kantu kagakurura aka gasa umutukudo, muri kubona kano kantu k'akazeru uragakurura mpaka kakazana kakagera hano higa ku ijana. Tuko turagendana uragafata nka kuno wenda nkafashe ukagakurura, murabona kuko ziri kugenda ziyandikamo, murabona uko ngakurura, uko ndi kugakurura niko nizo mfite zigenda ziyandika niriwe nzandika. Tuko turagendana muri kubibona ko ziri kugenda ziyandika 40%, 50%, 100%, gutyo muri kubibona ko kiyimura, murabibona. Rero bibaye byiza ni nakukoresha kugira ngo na bwa buce bwose buko yini bwawe bwose ufite kuri balance ube wabugurisha nyine ako kanya. Tuko turagendana ubwo nyine niko buryo bikoramo, murabona ko bishoboka. Cyangwa se waba utabishoboye nyine ubona wenda na telefone yawe iri kukunanira, urandika ukavuga uti mfite 400, mfite 500, mfite 1000, mfite iki, ukazandika. Uko byumva ibyo ari uburenganzira bwawe. Ubwo umaze kugakurura wenda tuvuge wagakuriye wicyo wagahejejeyo, uhita ukanda kuri seri wikirugurira ngo barahama ngo USDT zingahe. Ibya USDT n'ubundi ziba ziriho byanze bikunze, uhita uzuka kandanditse ngo seri spend. Tuko turagendana nubwo bwo muri Bitmart tukurishamo, ariko ukaza kuzirikana nyaboneka market order kugira ngo utaza kuza gukora amabara. Hari igihe abantu bagurisha nabi ugasanga ari hombeje, ibintu bikagenda nabi. Ubwo rero reka tuze kurindira turebe ngo irasohokera ku gaciro kangana gute. Ubushije mu minsi ishize bigeze kuyisohora ba nyirayo bavuga yuko ibyo bintu ba nyirabyo bakoze atari byo. Bitmart sinzi ukuntu byari bigenze, system yabi irayisohora ijya ku isoko, ariko bayirongera nyine barabikora bisubira mu niyongera ku tradingwa. Ubwo reka turindire turebe, dore Toto Supply yayo ibintu byose yaba birimo neza cyane birimo. Dore ngibi barakwereka yuko batanze Toto Supply ya miliyari cyangwa se miliyari 2.30 na bingahe. Urumva ko arizo batanze. Toto Supply yayo ubwo ni miliyari 3 nabyo nyine urumva ko max supply yayo yose ni miliyari 3 na miliyoni 300 na, uri kubyumva. Ariko izo bahaye abantu nibura ziri muri circulating supply zemerewe kuzajya zigurishwa zitrading ubu tuvugana ni miliyari 2 n'ibyo bihumbi n'ibyo bice 36. Ubwo reka tuze kurindira ngo turenge agaciro bifite nakahe. Market cap yayo dore ni miliyoni 7 z'amadolari. Ubwo reka tuze kurindira ngo turebe ngo irasohokera ku madolari angahe. Gusa zirikana nyine kari sangahe saa 11 z'umugoroba ku bantu bari mu Rwanda no mu Burundi, ubundi wigurishirize coin zawe za Spain uraba ufite. Ndabashimiye mukoresha kuri bagenzi banyu, kora like, comment ni ingenzi cyane. Ubundi nizere ko ino video igiye kubafasha ibintu byinshi. Ahandi tuze guhura nyine ku munsi ku masaha ya trading ibintu bigende neza cyane.